Tay ya ka jing tray jong ka jing post new jong pi but ka Prime Minister's Employment Generation Program. Ka scheme ka badon kam jong ka Sarkar India ban plilat bat kersyan ya ka jing tray kam la jong hakitan nong kendong baru ki jakasor kum ka jing pensulori ki samla hakari barok away da ka bakentiu ya ka jing tray ya ka kam la jong. Ki jing mentoy. Ka baiseng ka bahe kalong Arpusan laktingka nakabenta kitu kiseng yakakam manufacturing sector, but shipo laktingka nakabenta kitu kibatray hakakam service sector. Kajing no senyang kinong yo jing mentoy. 100% hadu shipo persen naka project balamang. Ki bala ban apply, ki riu shimet bakhat prasnem sheneng, ki self-help group, ka kerdan puli baduna class 8 pass nakabenta ki project balakot palat yaka shipo laktingka haka manufacturing sector, but shipo laktingka haka service. Ki dulir badon kam ki kentup yaka way kedur passport size, Aadhaar lani PAN card, project profile, population certificate now video, scheduled tribe certificate, but ka educational certificate. Nakabenta ki jingtip bakhambanya, phone hakini ki number harum. State Office Khadi and Village Industries Commission Ward number 8 Oakland Road Shillong 1 phone number North Line Riu Sao RRR Nyo Pranot Nyo Meghalaya Khadi and Village Industries Board MIDC Building Upland Road Lankra Shillong 1 phone number North Line Riu Sao RRR San Riu Lai Director of Industries Government of Meghalaya Lower Lachmia Shillong 1 phone number North Line Riu Sao RRR Riu R San Lai. Menta ka sngi ki South Li ki seng bhalang jong ka jalla ki bakan thop ka KSU ka RBYF ka FKJGP bat ka HNIF ki lahiar banjurep ya ka jingte ya ka entry point ka baha ka Shnong Umling Ribhoi District ka baha papo ka Meghalaya Resident Safety and Security Act arjar khan rio nakaliang ki noyalam jong ki South Li ki seng haba ai jingkran kilo ong ba ka jingthumu jong ka ne ka jingwan jurep ya ka ne ka entry point ka dei halor katkom banakaliang umentri rangba ka jalla ukonrat ke sangma ulada bankular hakini ki khandiat banai lengba kilat pathai khubor ha ka ba ulo ong ba ya ka ne ka jingte ya ka ne ka entry point on pendap hapo kan riposngi ha ka ba menta kala don komba shi banai shiteng ke bala pentre ya ka ne kilo oru bangi kerman baka sarkar kan pendap ya ka ne komba kala kular bar shushu kilo ongru ba menta ka sngi kamdei tang ka jingwan jurep ya ka ne ka entry point Henry ban pen kan mau bat bandawaru naka Sarkar India ban pen tre kamno eka ILP haka jella kat kum balada pas eka resolution naka liang ka Sarkar jella bat kumju kilo ongru ban lada ka Sarkar kemi lane ka Sarkar jella kam patiaw lane shimkhia halor kini ki jingdawa ki prodon kam naka banta ban yadai ka ri baka jai pen riu jong ka jella hi borok away kum ki sang bhalang ki badon eka jingkit khli naka banta ban yada bat banwanra eka shongsuk shongsain haka jella kim ban se ban yai pat diki we ki rukom nakaliang jungi ki sauseng di tasni lawan ya kawan perlong ka jingjurup kene ke caka akaba ban sasna ya kata dok ban rum berni ban kalasi ya beri wan sabar sebagai la jungi ban kede entry kede sebentar jong ke jiguno ka Meghalaya Resident Safety Security Act jong asne marja kan ingi lagi baka kam gaya kumba mutirang ba jong ka Sarkar jala ada pular franchise kita thai kubor skipat ba jong jala ba ya kene cekah bo jong kusi kendap di kum kolong matangi ka kam kelaya cipna siteng kubor kasngi kum labu target dau menteri rang ba nai ka kam gaya ingil ni sukmi nanti ba ya ka ba ka Sarkar kelabu deadline kusi ni ap kata ban ngikmi nanti bat ngi don ke jingkermen ba hau gunai no pra masih sedang jo gunai no pra kelak bendai ki ar lai terik ingit kene ke dok sedang dari kamu. Andai kawai ngaku ban keren nikmat kalong ba kajingwan ta kasing ini amdai tang bengiwan berjurup ini cakap. Kadairu sebentar ka kerbo ka jungi saka Sarkar India akaba lajan sistem kenti ka Sarkar jala kelapas ya ka susun ban menteri kam ka alpi ko jala. Ni yetep bro ba hajing isamas depas ka resolution ru na kalian jungi kisau seng. Ngimla shimla shong pikti ngila pelong ngeji lang pa ai benta bo per jong pri ni terap adien ju khat khandai terap no pra ju nam la le rei sujarang khat no pakawan no ka klam ngim shimla yo shu ya kaban pelong ge jing yeki tai belong democratic movement ke jungi ni hap ban ya dan ke jing ya sno tilang bat Sarkar ha jing kun persa ni ka klam ni virus pula sedang ban sar ko ke jla jungi bat lo kidi pongut ni sembri wasim
ti ni sautu hukum ni kaya kipat ba jong jalan kilak tak kamai gaji akan jing kangdam de ki penai tu ki por kamdai ku besok menginyat ku ipat ku nanti hendai ngi persyang banyat nanti ku jajai bat ka jiwan ta ka sengi golong sibenta ka jing teng ga jungi bat ha sakar jalan saporo hendu pungut ibala don ti ban rai tu resolution bagi di melong agresif banitit jengkang no sarkar India po nong ba delhi ba ngide pan yo no ka ANP Amit Shah kesana berlai buang ba kilit celebrate Christmas fasawan entar ajan wan sawai Christmas ajan pediang sawai senam berkemah hendak tak resolution tu nimpat i ngide heb sok tur di kidan atli resolution bang sarkar jala kalapha ban kong kalapha na kong swaya tin kasi bagade benrung no kret ko pra station ke India kabar kalapha ya resolution ba ka sarkar India kan pentrikam ya ALP po jala jungi kum bakala ai ka jala Manipur ndai lai kam jala Manipur mar kala ai kan dor jing yu ka jala jungi tinginget ba ka sarkar jala kan sim lag jong ka benta ban pentikna ba ka sarkar India kan ban ai ka ALP po jala jungi om tang kata kam kut tam ta ka sngi na kaliang jungi ki sau seng rangkat ki hul seng balang ti po rilum garo buju trelang adu tak singi saya ter kita ke democratic movement jungi ban pensngo ba ka sarkar India ka de syak skor ka jing nam bat ka jing angut pa ba jala kata kalong ban pentrikam amador ka ALP ka po jala jungi kata kalong pi ka de cipun kre ka de entry exit kalong sipenta ka cipun kre ba ki pa ba jong jala ki angut ba ka ALP ka de pentrikam no po ka jala jungi mangia kren sepang ka ALP ba khadu hi ALP ka buno ki entry exit kalong kum ba ngi angut ba kata ka an ka ba pa ba jala angut kata ka de ulang po ka jala jungi de hakum ke de khilmat ka kerwo ka ba sai ba nagliang jungi ki sau seng kalong khamtam ya ka sarkar India hakapor bingi yaki bandawa ka ALP ba sosi kalong Iwan ra ka CEB menta ka kala CE hamtam ya ka CE er bidang yang skam ju gonong rem kalong ngenam priang po ka jat pende go jungi po ka jala ka jungi bat kongsan kai bingi kuwa bat ai kuwa sarkar dia kalong ni angdot ka ALP om ya ka CE nim kuwa kita ki peraniam jongki we ong basale bench po Bangladesh Afghanistan Pakistan tat kini mundu makin war buhasnam po ka jala ka jungi kat ning la cha janjar kum ka jat pende ngas sedang ban long minority di jong kajala sakan no winang la ban produk ya ki nongwei no ban po kajala ji tahalor kita kanong rem ki kuwa ama ki an kan no kita ki mechanism kam tam ka ALP per menteri kam mador po kajala ji ki bobon ki kren ne ki sngi kam tam ya jinglong jaman po kajat bende jungi ki ong ba kajat bende jungi kalong persya ai takinan tribal bomdei trade jumul kalong bi an mo la dang dawa ki mechanism ban menteri kam po kajala ji ndai ka karwo ka jungi kalong dan kam ki an kan no ki paskam banyada jinglong ba da chat bende jungi hakni ki sngi banwan sa organize kui pat program ki be ya long ki ganti bajai tolong ke message na kaliang jungi ki hut sang balang sa sarkar India bangi angnut ya ALP menteri kam ni kran ni ALP bi ka sarkar India hi kala pen scam ya ALP no boleh ke scam ka ALP adien bakilada ban pas ya ka citizenship amendment act makalanga po parlimen ka Manipur ka gawin ki state ke bi khi ban yadai ka siya ban pentrikam Manipur ka government of India ka ada ALP ka Manipur ka padi pa ka ALP kan yadai ki mut ka government of India hi daladi ka pen scam ba ka ALP kan yadai ka jai gudu joki kan yadai ka jimbun pat ka joki na ka jingwan kerthap jingki pat gibriu ka ada ka ALP ban safeguard ya ka Manipur tegamut balai balai ka government of India ka treat with a different mud dakawai pat karkum trade yangi kami kalia bat ya ka Manipur kai ka jing phe jing bat ka Manipur pi te ka jing perskam ya ka ALP ban yada ka jabri ka government of India ka perskam dei menuru government of India ka agree kata lingba ka jing ya ka ALP ya ka Manipur pi tengi menta yong ya ka sarkar India ba nyirni kwa ka ALP ban yada lani ban protect ya ka jabri lojong tengi kwa ba sarkar India akan consider kerki ya kani kami ka jingkran no deputy chief minister bat ka cabinet ka jung ba man bangile chidal hingim jukrat ban kran ka ALP tengi kwa ban tepar ka sarkar India ka sngap naim ka jingkran ka jongki ba man ka por bangile chipodali
kasngap nang khin kor ne ni yo kolong bolong kembang mene ba long bolong macam senem ne kong kli Christmas pi kashim serius ne mi kajing keren jogi minister ke jogi tengang i kani ko bai kolong ba lara ka sarkar India kamburom mi kajing keren jogi minister du shu tang jogi sang balang kani minta kamarai shu ka minta hani keladi ka it has become a prestige keladi ka prestige issue there namar ladai kinong mi khmat ki minister jogi pilakren ki balakren him sngam te kapulong kadi ka prestige issue ni bungil ngapan kren ka ora ki go problem ni tengi mata ngapan kren boleh him burom kinong mi khmat jogi boleh him burom yu chief minister deputy chief minister jogi ki bang bangi kren man boleh dali te boleh ka sarkar India kam burom nolor bidon lang apa ka India government te dia pun burom ki dia pun respect mentang la jai benyo asako ka Christmas te pidai pun dua de KLP ni bangila banya daya lagi nang ta kani ka jing wara ka jing one inspection jungi kani ka cakang ni ka de holor ka entry exit ka ba beno apa kamar sing bang mene ni ko aba ka sarkar kamri tangani pe kani mentang yak santa nadu arjar kan rio hodu mentang kanus nem saus nem tang we yeng semua ini yeng kanon pulut kanon kolak ini yeng to berkat pi saus nem dap tang ini dementa kitu ki we ki berang sa lanu kindam atia beri sport jantel satai kitu ki priority bengyong sport garwels ki badana ka priority list lanun dap atun simpor sa saus nem bawai larang yong khat pratali kita nak priority list ada ngambakla te sausin khat pra long kono kusnem tumur patang ki kun jungir padap pi ni ko abani ir sincerity jong government belingi wanang ni marngir ni ko abani sincerity jong government bakal sincere ne kata kri ki ko ag jongi nolor ba mensuala plan untuk ke building ke belai sirkai kono pokur ke poi ke building mentala wan segala level jong ni ki ka ba pilai ini buat lah building nak kinar lah penyang kerki to kami lai fine rengi ko abakar kani kadi benda narap lahir tu level jong ni ke building ke bolong kalong cheap mah kan compare ketika original plan juga government jadi kan ni rumah dari sini kuat begini kan deploy mak apa istilah come down sini ke level sini building ingin pet kan katakan rupus ni juga sarkar dan nganong keren sah ini message to the government balaraka government kamburam mi kaktian na jong kepala keren bah pon rupus ni pendap ni rumah tharang ni buram ni ni ala jong galti mangimbat sing ngimla ban supek ngimla ban su apsa mar teng bi ni tu kalau poi ke por ke ba wan ni dalam sambalang ila thaj ban keren ni kan gisu kaju tentang langsung tentang berkat langsung kaju ngai keren saus nem kanti nadu be ki arja kalain la poi nosem te kani di message government la da phimburam yang tian jong to pilong hapon rupus ni pendam ni ya la jong kanti na kabanta banyo ya ki samba jhor bat ki kor ki bor bantrei ha ki chika rep jhor rep so lej banthit ya ki samba jhor bat ki kor ban penrep na Stanley Roy Construction kabadan hasanda jong kamadan Phams im nongpo mar persya ke Bethany Hospital nongpo lane phun ha ki number pra arsan pranot iwei arlai hnreu bat pra nyo kandai saulai ar saw hnreu Kasun Enterprise keterua bat wanra shapi ya ke Christmas offer Tid ya gawe ke chimney bat ra ing ya gawe ke LPG gas stove wan hamuda kompleks nongpo ha ke kamera ka bashispa san puar